haka step sngi hat majai ka arfo arteri kunai wing araja arfo ar kawi ka trok badon ya registration number ML10C san kandai ar ka bami na chapang nongstoin habalapoi hakawe ka jaka ka khongwain ha Mawlangdep kala Tynrah ya kawe ka Bolero ka badon ya registration number ML not riu nyeu lai we ha ka ba Nongniah ya ka te ka Bolero ula Mynsaw jur bat lai ngut ke khynnah skul ki basong ha ka te ka Bolero Tarat bane takan kaneka Bolero ong ka cong accident aduk den tau long tarat hane ka driver ong ula Mynsaw jur ka chutulun bak lade ha sio kaneka Bolero tane Bolero cong bebia ngalek diplay kinarit ne kinarit skul kana ada ki arab ni ka plan ngai akli arno kina skul ta Mynsaw long ne Bolero ki cong in skul dari skul hak mat berolai ngut dan driver uwe tabla Mynsaw bor saungut ketup driver ngut oh la Mynsaw uwe de kan no ere mo jong Mynsaw kinarit long de ula bayang lah jong bayang na la ki menjur pate ki man menjur arngut la Mynsaw dakti dan uwe ya tapi kan baje ke try kan na kendai katsan kan ru minit itu ka accident kan ka Bolero bat kan ka trok pi try chnong ne pi kan ngare ne Bolero kamu len no ka chnong na nan ni ngam tip haru chnong no ki ong na nong kiniang na ruang ne tiniang u driver na tiniang kitu kena skor na ruang kamu di hano ne Bolero kamu like un itu gini na red school right no di school namar ne Mawlangdep sakit ha kan jaka ya ne kan chnong ne te ni chnong ong Mawlangdep kan di hati berarti batau dan no hati mana dekat nunggut malam Mynsaw lain nalung narit kena skul malak ini dia kapan kan dan dalam lah sigil dari skul ye namanya lai pulit re